Pozdrav me ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Clansa. Danas ćemo raditi na taktici treniranja trupa. Za početak trupe valja se istrenirati. What the fuck, jebanica. Dobro ne već. Nećemo da napadamo, sad ćemo pohraniti moju tačku. Znači sam maksimum ovih berberina, maksimum ansen. I koliko mogu žajanta, znači da se mogu dva samo, tako da ne budu dva. Mogu samo jedan zbog vidjeti, sve tako to. Znači stavite sve na max, što možete, znači ja sad sam otkako vidjeti, evo ovo je ekstremni vidjeti. Stavim ove na max, stavim otprilike oko 7 vidjeti, stavim max berberijana, max archera i max žajanta, znači tu smo ovaj berberijan. Archer, Giant, zone koji ne znaju, Giant i evo, sad vidite, gledajte. To je upušten to, ako na laboratoriju stavame najbolje nam je da radi surfate ove stvari. Ja sam surfao da se Wizard isurfaju na level 2, tako da eto, koliko minuta malo sam unaprijedio bazu i najbolje nam je da imate što svi zidovi napravljeni 100%, meni je hurnije sve na posljednji nivou što možda bude, ali uskoro će biti, tako da eto, to je bilo to od plana što su uzemali, ako još se ostavite like i subscribe. Ovo je malo krati klip, pošto ću popodne izaći još jedan to sam odmah sa drugog klip. Tako da eto, to je to, u suštini ovo je trening, znači klip o treniranju, tako da eto, to je to. Kasnije ću možda baciti klip za napadanje. Eto. Znači ovi zaštite da nam bude što više. A vidite, samo vidite moj napad. Znači da ne bude da ništa nisam pokazao. Ali ovak. To je to ljudi, uvijek na svoje, ako jeste to vidite like i zahvalite puta. Samo sekund. A evo ga. Imam interes, nice. Možda sam budem sam mogli da vam pokažem. Kako sam rekao, dva ili jedan hajde ofanite, to je to. Ne ovo, ofanite. Znači jako. Sad stavimo na surfanje Wizarda. Tako. I eto, sad. Znači, izbog malo problema, ali nema veze. Sad ćemo nam evo, zdravim, znači. Samo da ovako, evo, vidite što je moj protivnik i puta kad. Znači, ovako se napada. Uzreći. To možete vidjeti koliko sam trupa potrošio. Tako da, eto. To je to. Idemo nazad. Još minut do ovom, neću vam to na svijetom, nego ću da napadnem. Znači, evo, ovoga bi mogao, samo kad imamo više ovi Giant ovdje. Ovdje nećemo napadati ono sa najvećim lootom i sa ovim dobrim ovim. Ovo sve na kolam napadem, ne garantujem da ću dušno zašto. Isto ja sam ono manj. Manj. Evo to je to. Znači malo manje sam ovaj. Ja mošio bazu od njega sve, ali dobro. Neka bude. Ali se ne uništi ovaj ovo što puca ovaj na njega mislim. Jer sad puca mu, nemam pojma, nije bio tam. Boga mi ja sam novu prohodnut. To. Prohodnut prođenu, to je super. Možda sam ključnom jednu zvediću da izbušao, vidjeti ovo. Sve u kojem nema. Da, teško, on ima dobro zaštitu. A da, sad ja nemam ništa. Tako teško ću me izbušao ovdje jednu zvediću, ono. Valja se trudići i pokušati. I Wizard mi dobro. Oni mi napadaju ovaj TF, tako da. Opa, to imate u inventu zašto niko ne napada Wizard, oni napadaju ovaj Tom Hall, tako da to većinu luta smo pokrali, tako da eto i to je dobro, tako da eto. Jedna zvezdica, dobro je to, to. Dvije zvezdice,
what the fuck, je. Dobre. Znači vidite, ja 1000 ovih. Možete da vam pogledam u stvari stvarno kako ja postavljam moje trupe. Postavljam ove na maksimum, bodovedi na maksimum. Aršene na maksimum, postavljam da imam nekli hraniti neki njih. Maksimum, ujebote mi što ja ih ja, podesam, izvinjavam se, ljudi vas podesam, to ne smijem ovdje mi budu vizanti. Ovdje ću vizanti 7 izgleda. Sad ovdje ovi na maksimum. To je to. Hranite, ako mi ostane mjesto da je stavim još koji, ali ja već imam 1000. Evo mog novog klana, zamenio sam klan. Sad mi je klan Balkanska elita. To je klan od jednog youtubera isto, koji se zove Mr. Wanda. Tako, to bi bilo otprilike 2 epizode. I također na pitanje, da li znate ja snimam Bumbić, baš ja to igram. Isto je koliko lako klinci isti je proizvođač i tako. Znači, to imam i evo, znači meni nisu baš to bi ono naprijeđenje, ali ono nadam se uskoro biti. Evo, ovi se budu se naravno hašvoci. Tako. Da, i to je to. Tako da je to. Znači, dosta sam dobro, tako sam dobro u epizode. Nadam se da je predstavljeno srce, like, share i subscribe. I nadam se da sam vam nešto pokazao. To je to video, to nas. A sad gledam se da sam vam nešto pokazao. Pozdrav.